The Police Criminal Investigation Unit has arrested 3 individuals for illegally trading tiger and sun bear skins. The suspects were apprehended during a transaction at the Raya Pasay Mosque Courtyard in North Aceh Regency, Aceh. The men who were arrested are village officials from Panta Bidadari district in East Aceh. The operation followed a tip-off about the sale of Sumatran tiger skin. Authorities seized a tiger skin and bones wrapped in a sack and a sun bear skin found hidden behind a vehicle. Benar, telah diamankan 3 orang pelaku di halaman Masjid Raya Pasay, Kecamatan Tanah Jambu Aye pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang sedang melakukan transaksi menjual kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu serta tulang harimau Sumatera. Pelaku diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 21 ayat 2 dari Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan hukuman kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.